Рахман Разықов ағайымыз келеді. 50 жылдан кейін. О, кел. Салам алейкум. Я. Салам алейкум, қандайсыз? Келіңіз отырыңыз. Жақсы. Келіңіз, мен отырыңыз. Жақсы. Ой. Қандайсыз, А? Қандайсыз? Жақсы. Жақсы бі? Сен кім елең? Мен Рысбек. Таныдыңыз ба? Бая Бешілік деген театрдағы балаңыз ше? Бешілік дегенде қатын алдым біле. Жо, сіздің балдарыңыз болауыз. Рысбек дегенші. Естесеңіз? Жантөреев ше? Естедіңіз бе? Денсаулықтарыңыз қандай? Я. Денсаулықтарыңыз қандай болған? Жақсы. Жақсы бі? Орыбайды? Жақсы. Жақсы. Құлақ ұқпай қалған екен, а? Құлақ бірінші кеткен екен де, құлақ. Құлақ па құлақ? Құлақтың аккумуляторы отырған, Бірінші құлақтың аккумуляторы отырып тұрды, Жоқ, бірінші башқа аяқтық отырады, анан құлақтық отырады екен. Қарғанда, жақсы. Азыр, Бияқы келіңіз, Абдылдыға, бияқы келіңіз. Абдылдыға кел. Қақай, иміне бәлі! Бияқы келіңіз. Иміне бәлі ызы чоң. Митинг болып атауы. Жоқ. Абдылдыға, Ау! біз мұнакей, біз үшін... Мені кім чақырды? Біз шақырдық, біз. Сілер чақырды? Ова, сілерді сыйлап қойылы деп. Яйлалайын, чақырғандайын тозып қоймайсыңар, яйлалайын. Жоқ, мұрат, тосып қалмады. Жанталашып келетім, чақырған жерден қалмайын деп. Жоқ әлдім тоқтоғылдан. Қазақша сөйлешет, құрдағы өтіп кетіппін. Постан қайрылмадым бұ. Тозып қойш керек тайлалайын, чақырғандайын. Міне чақырдыңар? Сілерді сыйлап қойылы деп, біз... Рахмет айлалайын, рахмет, бішті сыйлавайынан. Сілер кімді сыйлайсыңар? Қаяққа тамаққа кірем? Жоқ, бияқа, азыр. Міне сойдыңар? Çoğun жылқы сойды қазір қоя тұрсаңыз. Рахмат, қаяққа? Азыр о, Рахман әкелер де келген. Ұшыраспайсыз, бияқта тұр. Кім? Рахман Разықов деген Рахман әкелер де келген де. Жерде О, ме? жерде. Қаяқта? Мұна ұшырашасыз ба, жерде ұшырасыз ба? Қарматып қайшы? Мұна қарматам. Қала? Мұна Рахман әкелер. Бізе. Охо! Қандай? Жақшы? Барсың бі деге? Барым. Дайның жоқ атам. Аяға қатуы пережбайт еттім. Же бара албайым келіп. Қайра ойлап қойым дайның жоқ болғанынан. Бұл оштықтар сыразы көйім қойчылы. Успет етпей қалдым бі деймін. Қандай жақсы бі? Жақсы. Қандай баяғыл аялың мененсің бі? Жета қалдым бі? Жақсы. Беркі қақта? Ем. Беркі, кімелің атыңа түшкен атаң? Қалғандар емі келеді. Шақырғамыз, ақырын келеді шат. Жамбыл келді бі? Емі келеді, келелік. Ал илгерелі келчемес. Емі келеді. Чота үйінің таныш ұшырайды, сен қайсы баласың? Мен Рысбек. Рысбек? Сені неме? Албашқа бала, Баяғы Рысбек ше? Қайсы? Жаның ардыле жүршелік қо, мұнау Тынар, Рысбек дегенше. Қайсы тұвар? Тұвар? Менің жанымда көп тұвар жүрші. Қайсы бірін естейін? Баяғы... Сен қайсы Рысбек деген тұвар? Жоқ, мен Рысбекмін. Анандағы Тынар деген балдар бар еле, ғо балдар? Таңба, Естедіңіз бе? Естедім, Рысбек. Бағы оғызы жалаяқтай болған. Ошан Бағы Рахманды турап қайра қатын алып атқан сен білің? Жоқ, Тоқтадың бе ме? Тоқтаған. Ошандала чатақ болдысың сен атан көрі. Күні түні ұқтабай, милдетің бардай күндеп түндеп чұрқап, ертесі күні үстігі остық дар içip, аптекалі түрі қыдырып.
Qanday ele? Yaxshi Abdul aka. O'zingizga ne bo'ldi? Ya. Denso'lingiz qanday? Göz Denso'luk beşetam göre. Yaxshi, kuchlimisizmi? Güçlümeyenin. Yürü işte. Vay sizler çakırdı degende bu balдар kıyın ele sauna jakçını dep geldim. Kempirge aytpay hazır gele kalam dep ele basa verdim kayakta. O, az jasayız, beyetman. Abdul aka ne oldu? Göz orup atav. Göz ormayla görmeye elmedim atan. Ne oldu le? Ya kara yerge girsin celele bir bunday. Başım çok da atan. Vay bir günü bahaniyaga varmayım be. Barbuş şunday düşünüp cuğunu vatsam ele narcaklar şınkıldahan ele jenski ündörü kulat. Alan mintip karasam kalgan teşik var eken seki mınday kılıp teşikten kara vatsam iş çağınan biri sayı biri vatmayı var. Alan üşütüp kalmadı. Kız candı. Hem bu bir gözünüz oşanda oldu. Ekinci gözünüz ne oldu? İkinci gözüm oşal ele zamat. Kim saydıken tanıp kalıp sotka vereyim dep kayra karaya kalsam kayra sayı biri vatmayı var. Oy Müslüman bey. Oy Abdul aka. Ya. Hem oşonçoluk bolgondan keyin antip аңдыбай сразу açıp alıp ele karab ayıp berеңiz hem. Yeşigim be. Oo. Anda başka jaka sayı verseçi. Nice o göz görmegen menen gökrek soğa degendey. Jüremiz. Geliniz oturun. Kutumu orup Oo, gittik ha Gelin yerge oturun. Ha. Yerge akırın oturun. Ay tigil gitti mi? Yok canınız dile oturat. Ha, Hazır oturamam. çoğu o. Aytam ketmey deledim. Bunu ilgerele. Yemine bolu vata dünüm. Bir bala koyçumuz belengir mınday. Mına koy atasın. Dağılı ilger koyun çok sözün aytmay sayın sesmeye. Vay bunu Rahman ilgerele uşunday bolçu. Çakırgan jerge bir cuma murda varıp. Toy bütkenleyin bir ay getmey kuğratçı geldi. Kaçan geldin hey? 10 gün oldu 10 gün. Aytmadım böyle. Emi kutulbaysınlar jasta gete deme. Hazır kuş bu. O güz bol kaldı. Göz görmegendeyin 4 mezgilden ayırmaz tele olmaya kaldı. Sizler de sıylayıbız ya, sıylap koyuldu dep bugün. Oşa 7 yıldığını Sıylaganlar ötközüyoruz rahmat. dedik. Anan Abdul aka, Ya, no hökmet var emes be? Ökmet Tagale var mı? Var. Almaştı demedi öyle. Çok prost ele almaştı. Hökmetinde almaştı. Anan oşol Ya hökmet. bilmem ilgeri biz sürgünde Ökmet'tin barı joku dele bilinçemez. Oşol hökmet Kırgız Respublikasına emgegi singirgen artisti degen bir nam berip atkan ele. Kimge? Mına ke. Kana? Mına. Uşu mu? Ne, uşun oğlu, oşonun Adam göz görgünde okumak kemine. Rahmat da Ökmet'ine. Da çok. Rahmat da uşulardın arasından tatık tuğusu uşu dep mağa vergenine rahmat. Yok Abdul aka düşünbey kaldınız. İyi. Bul bayağı marhum dosunuz Manas Berdibekov'ga verilip atar. Mağa mes? Yok sizge emes. Tamam. Oşal Manas akege da. Ayttım atan bu bistin Ökmet ölgönden giyin berçele dep. İmine kuday vurdu değil mi atan? Bizdin Ökmet cev ölgönden giyin beret. Cevön dütüstü kız gelinge berçeledeyim de. Hey, ötkönde gözüm görmek balama ettim hele. Eldin ele jalaki çıkarmacılık alan baleket kılgan miyeneti kanday manasın tomunday tom bolup gitet bilmem. Ötkönde balama 30 yıldan belki miyenetimi casçı desem bir barak tolbuydu dağın böyle. Bireye kapar görgöskönden uyaladı kızı gitti. Anam mine dep cazam de ayttım. Abdulda töröldü, oşondan beri cüret dep koydu. Jastırıp kop koydum, başları orup atat. Emine kılıp cüret, kim menen cüret. Da cürelek kançası var, deresip de bakça. Da bunu Manask'a vergen ekenden de. Ne uşunda Manas akege. Aldan bunu karma. Rahman'a ver. Apar versin. Rahman aka. Alan ya. Ay Rahman Alpar basana men bargança kaçan o. Rahman Hani aka. çok Ya. atırıp balaga kalayım bu. Munavu bizdin hökmet
баягы Манас акеге Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деген наам берген. Ошону берип койгула деп эми кимге берет экен? Силерге тапшырып атабыз. Бейле. Шуну ала бар берип коесуздар. Макул. Бу сүйлөп отурчу, эмне унчукпайсың? Korkma senikin jambul aparat. Jambuldukin devlet aparat. Devlet kaytıp koy uşunun menen toktadı de. Çında. Anan oturupsun söyle. Ir atan baş. Bala gezindele kulağı katıp al çakmaktın. Adatınca beti joktuk kılıp ırdabaysın mı? Ырдап отурбайсыңар бүгүн мындай 50 жылдык дегенде. Ырдап дейт. Айтчы. Рахман ака. Мындай ырдап, мындай сүйлөшүп отурбайсыңар бүгүн эми 50 жылдыгыңар болуп атса, юбилей. Ырдаппы? Ырдап. Ырдайым mı? Ооба. Ырдайлы Абдулда. Irday ver. Sen Irdap ilgeriyle ırdaç mesbelen beti yok. Sen ırdaganda men gözümü cuup çıdavuk celem go. Ben jakşasın görmeye kaldım. Görgönde de bari bir cuum almak mı? Irday vereyim mi? Ырдаңыз. Men gölge жалгыз келип байыр алдым. Turguzdum mahabattın paydu balın. Jaştığım tatalı joldan жаңылышып. Dolondan kanatımdı men kayrı aldım. Jaştığım tatalı joldan жаңылышып. Dolondon kanatımdı men kayrı aldım. Kumdan köp bizdini gündür ötkön ötmü. Gelerimin aman bolsom da biri göksüp. Hazır men жалгыз uçkani akku bolup. Baradan bakıt izley pamir gözlü. Hazır men жалгыз uçkan akku bolup. Baratan bakıt izley pamir gözlü. Tokta! Günümüz bayağı ele boyunca eken, ne jakşı ele. Ey akmak! Ay özüne jaraşık doğurur dasan bola, jaraşık doğurur dasan bola öyle. Nege? Hey ırdın tekisine kara vur dasan bola ya. Ircaman emez, ırcakşır. Eğer senden başka bir ömür dasa. Men gölge Cangız gelipti, bayraldım. Cangız sağa gölge bok var mı? Hey! Den soluğu taza, akıl esi var, erkek gölge Cangız barbay. Çok degende ayalını erçitip alır. Oşonda da başka birini tappay kalsa, aylası getkende alan ayalını erçitip alır. Dolondan kanatımdı gayrı var. O başın menajer sen de gaysı kanat ya elene. Butumdu gayrı aldım de. Dökme adam. Darısından da biledik. Cangız uçkan akkumu. Hii güyübel hey güyübel. Oy sen akkum olsan anda ben kimmin ya? Hapsi senin canında oturgan men akmak adam. Аралаш Кудулдар театры Абдылда Иманкулов, Рахман Разыковтар.